салом, имрӯз душанбе 12 декабр аст. ман хиромон бақозода нашри имрӯзаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. сархати мавзӯъҳо чунин аст. падар дар зиндон, фарзандон чашмбароҳи ӯ. оилаи завқибек саидаминӣ, журналисти маҳкумшуда ба 7 соли зиндон аз ҳукми ӯ нороҳату афсурдаанд. оз бачаи димгим 6 сола ба ақла мега шумо дурӯғгӯе. шумо дурӯғгӯе қати бибим ки фақат мега ин рӯз мия пага мия отам намеоя. тақозои таҳқиқи бетарафонаи ҳодисаҳои Бадахшон поён додан ба фазои тарс барои ҳомиёни ҳуқуқ дар Тоҷикистон ва ҳукмҳои тӯлонии фаъолон. мусоҳиба ихтисосӣ бо Мэри Лолард ва қиссаи дӯстии якумрии сагу инсон дар ноҳияи дурдасти Восе. дастиёри ҳушёри Назар Шарбатов гоҳҳо ба ёрии наҷотбахшон мешитобаду инсонҳоро ҳам наҷот медиҳад. мегум бушӣ мешинад, мегум бихез мехезад, мегум хора хов меравад, мегум биёр меорад. Завқибек Саидаминӣ, яке аз журналистони ҳабсшуда, субҳи имрӯз аз боздоштгоҳи шаҳри Душанбе ба маҳбаси воқеъ дар маҳаллаи якум советскии пойтахт интиқол дода шуд. дар ин бора ба радиои озодӣ хешовандонаш хабар доданд. оилаи Саидаминӣ мегӯяд, ӯ мунтазири бозбинӣ шудани ҳукми 7 соли ҳабсаш буд, вале хабар ёфтанд ки ҳукмаш бетағйир мондааст. ҳамкоронам Алишер Зарифӣ ва Нигораи Фазлиддин ба хонаи Завқибек рафтанд ва бо модару ҳамсараш суҳбат карданд. очаҷонам ёд кардам гирди дастархони ту. ин зан рӯзашро ба хондани номаҳои писари зиндонияш ва нигоҳубини фарзандони ӯ сипарӣ мекунад. писараш Завқибек Саидаминӣ, хабарнигори тоҷик 5 моҳ боз дар зиндон аст. худ бачаи калунум буд. Нигоҳ бинмун ба чизи ҳамун буду худ. додарош хай шигра ҳастан куда иҳин ҳар кас ба ҳамун зиндагии хичай зурш намераса ишкара. 4 фарзанд дорад. Завқибеки 37 сола моҳи июли имсол дастгир ва моҳи ноябр барои ҳамкорӣ бо созмонҳои дар кишвар мамнӯи ҳизби Наҳзати Ислом ва гурӯҳи 24 ба 7 сол зиндон маҳкум шуд. ҳарчанд худи ӯ ва хонаводааш иттиҳомотро беасос медонанд. 3 моҳ ҳам хеле моҳи 4 моҳагӣ дохоба дидимаш. модараш мегӯяд, боздошти писараш ба вазъи молӣ ва рӯҳиву равонии хонавода таъсир гузошта, рӯзҳои сахтеро сипарӣ мекунанд. саломатимон камтар бозии қиинтаришам ба як чун нафасгираш хелеам хеле мешам. нафасам сахт мегирад. фарзандони Завқибек аз бибиву модарашон пайваста дар бораи падар мепурсанд. пурсишҳое ки ба назари ҳамсари ӯ посухаш сахт аст. пишти треза ки овози мошин мешава, ҳамаи кӯдако ба дани треза падарҷон гуфта медава. мебинанд ки мошини оташон нест, баъд зиқ мешаванд мешинанд. отам кай меоя? бачаи демгӣ фақат мепурса, яке занако миянд мераванд, мефаҳманд ки оташа қапидан. отам гуноҳ накард, барои чӣ қапиданаш? одами гунаҳгора меқапанд, отаи мо бегуноҳае ку. саволи қиинтарини мо ба ҳамин дурӯғу фанд то ирӯза оз бачаи димгим 6 сола ба ақла мега шумо дурӯғгӯе. шумо дурӯғгӯе қати бибим ки фақат мега ин рӯз мия пага мия отам намеоя. хонаводаи Завқибек дар маҳаллаи маъруф ба 7 километри пойтахт умедворанд ба зудӣ он чӣ ки ҳоло ба кӯдакон мегӯянд ба воқеият табдил ёфта ӯро дар озодӣ мебинанд. ин хабарнигори пешини телевизиони Тоҷикистон бо суҳбатҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ машҳур гашта, аз зумраи онҳое дониста мешуд ки талош доранд ҳақиқатҳо гуфта шаванд. Мери Лолор, гузоришгари вижаи Созмони милал, дар поёни сафараш ба Тоҷикистон аз вазъи озодии баён ва боздошти хабарнигорон изҳори нигаронӣ кард. ӯ аз ҳукумат даъват кард ки фазои пуршиддати тарсро аз байн барад. мақомот ба ин изҳорот то ҳол вокуниш накардаанд. дар воқеъ ҳамкорони мо дар Душанбе бо гузоришгари вижаи Созмони милали Муттаҳид оид ба ҳомиёни ҳуқуқ ки давоми 10 рӯз дар Тоҷикистон буд, суҳбати ихтисосӣ анҷом доданд ва дар бораи сарнавишти Завқибеку дигар хабарнигорони тоҷик аз ӯ пурсиданд. пораи аз мусоҳибаи ихтисосии Мэри Лолар бо ҳамкорам Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Барод Юсуфиро ҳамроҳ мебинем. пеш аз ҳама санҷишҳои бешумор, пурсуҷӯҳо, истинтоқҳо ва ҳамчунин тарз додан ва таҳдид кардан ба мудофиён сурат гирифтааст. пеш аз ҳама мехоҳам дар бораи мурофиаҳои додгоҳӣ гап занам. мурофиаҳои додгоҳӣ одилона,
мутобиқи стандартҳои байналмилалии шаффоф нестанд ва санҷиши мустақилонаи мурофиаҳои додгоҳӣ ҳам вуҷуд надорад. ҳамчунин мониторинг ё назорати мустақилона аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ вуҷуд надорад. мудофиёни ҳуқуқи башар бо иттиҳомҳои дурӯғин ҳукм шуданд ё ин ки ҳамчун ҷинояткор маҳкум шуданд. баъзе мудофиёни ҳуқуқи башар аз ҷониби мақомот ва махсусан аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллӣ мавриди озору азият қарор гирифтанд. махсусан вазъияти адвокатҳо бисёр печида аст. агар адвокатҳо аз шахсоне дифоъ мекунанд ки бо ҷурми муттаҳам шуданд, худи ин адвокатҳо бо ҳамин ҷурм айбдор карда мешаванд. агар шахси таҳти ҳимояи онҳо террорист ё экстремист бошад, онҳо ҳам ба ҳамин иттиҳомҳо гунаҳкор ва айбдор карда мешаванд, танҳо ба хотири фаъолиятҳои касбии худашон. ман дар ин соҳа 45 сол таҷрибаи корӣ дорам ва байни мудофиаи ҳуқуқи инсон ва террористу экстремист ба хубӣ тафовут ва фарқиятро медонам. ҳамчунин дар мавриди рӯзноманигорон. онҳо ҳам барои фаъолияти касбияшон мавриди таъқиб ё ҳамчун ҷинояткор маҳкум шуданд. Journalists who are human rights defenders, they too are targeted and criminalized. ولی وقتی شما همه همین نگرانی‌های را که گفتید در صحبت با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتید، آنها چی پاسخ داشتند؟ چی دلیلی به شما پیشنهاد کردند؟ вақте бо мақомот мулоқот кардем, онҳо мегуфтанд ки мо фалон қонунро қабул кардем, фалон пешравиҳо доштем ва дар ин заминаҳо қонунҳо қабул шуданд. онҳо ба таври мушаххас дар бораи шахсони мушаххас посух намедоданд ва ба таври умумӣ мегуфтанд ки онҳо ҷиноят содир карданд ва барои ҷинояти содир кардаашон аз тарафи додгоҳ маҳкум шуданд. шакли пурраи мусоҳибаи Мэри Лолор ба зудӣ дар вебсайти радиои Озодӣ нашр мешавад. интиқодҳое ки рӯзи 9 декабр дар душанбе аз забони Мэри Лолор садо дод мавриди истиқболи дигар ҳомиёни ҳуқуқ гардид. Стив Свердлов, муҳаққиқи мушкилоти ҳуқуқи инсони Тоҷикистон, профессори донишгоҳи Калифорния, дар як тамоси видеои аввал аз аҳамияти суҳбатҳои Лолор гуфт. Спецдокладчик он по правозащитникам хотела посещать Памир. гузоришгари виҷаи созмони милал мехост ба Памир равад ва бо фаъолони маданӣ дидор кунад. мехост вазъро дуруст дарк кунад. ба ӯ иҷозаи боздид надоданд. ӯ инро ошкоро маҳкум кард. вале ӯ тавонист бо журналистон Далери Эмомалиев ва Абдулло Ғурбатӣ дидор кунад. ӯ ба вазири қадбори саломатии ҳарду таваҷҷӯҳ кард ва гуфт ки онҳо бояд билофосила дар зиндон бо табибон таъмин шаванд. як нуктаи муҳим ки Мэри Лолор ба он таваҷҷӯҳ кард ин буд ки мудофиёни ҳуқуқ дар Тоҷикистон танҳо монданд. ӯ ба ин масъала таваҷҷӯҳ кард ки бисёр ҳомиёни ҳуқуқ аз мулоқот бо ӯ тарсиданд, чун дар Тоҷикистон ҳомии ҳуқуқ будан кори хатарнок шудааст. ӯ ин ҳолатро маҳкум кард. Стив Свердлов ҳамчунин гуфт таваҷҷӯҳи гузоришгари Созмони милал ба сарнавишти хабарнигорони зиндонӣ яке дигар аз ҷанбаҳои муҳими сафар ва даъвати ӯ ба риояти ҳуқуқи ин хабарнигорон дар зиндон буд. барномаро пас аз як огаҳии кӯтоҳ бо гузоришҳои дигар аз Тоҷикистон идома медиҳем. дар шаҳри Хуҷанд хонаводае ки духтари гумонбарашон дар қаллобӣ дар боздошт асту хонаву моликияташ ҳабс шудааст, аз дуздида шудани ҷиҳози хонааш шикоят мекунанд. модари Азиза Ҳайдарова, котибаи раиси додгоҳи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки ҳамроҳ бо раиси додгоҳ Рустам Саидаҳмадзода боздошт шудааст, мегӯяд дари муҳрзадаи хонаи духтарашро кушодаву чизу чораи зиёдашро ба яғмон бурданд. дар бораи ин моҷаро ва парвандаи пурсару садои корманди додгоҳу додрасӣ паси панҷара ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ гузориш медиҳад. барно Ҳайдарова, модари Азиза Ҳайдарова, котибаи боздоштшудаи додраси пешини машҳур ба ҳукми сафед, ҳар гоҳ ба дари хонаи муҳрзадаи духтараш меояд то воқиф шавад ки оё нафари бегона ба он даромадааст ё не. ин гумони ӯ ба он хотир пайдо шуд ки нафаре дар тӯли чанд моҳи боздошт шудани Азиза чизу ҷиҳози хонаро рабудааст. судя гуфт ки ҳамаи шиштаги 15 қаз ҳозир комиссия шуда мерим, ҳама шоҳид
کانی خونه ما یگان که زندگی کداست یا نه آمدیم درک شدگی پیچت نیست و پیچت برای چی میزند درنی خواننده بودگی چیزهای حمایه قدم میزند که یگان کس شده ندارد گفته. این خانه را روز 13 ایون امسال بعد بازداشت عزیزه حیدرова مقامات دادستانی مهر زده است. زیرا عیبنامه اساسی او به داد و گرفت این خانه ربط میگیرد. عزیزه حیدرova 22 ساله پیشتر به قلابی متهم بود. حالا به اسرافکاری و ساختکاری دلیل‌ها نیز گمانبر است. مادرش او را بیگناه می‌داند. مقامات میگویند خلاصه نهایی را دادگاه خواهد گفت. 1 ماه پیشتر مرافعه دادگاه نیز آغاز شده است. وضع دخترم کنیشنا وزبین چون که لباسی گرمش نیست خانه آمدیم لباسی گرمش با آمدیم نه یگان زنفری گرمش نه یگان پالتو باشه همون اوشر با آبش همون لباسای دخترم تیلاواری ها اما 8 تیلا گم شدگی همون پسودای قیمت اما خواننده چی گم شدگی ها سند کده آبش سوما همون اوشر 200,000 سامان شد حاضر ما عریضه کردیم عریضه ما سود قانونی کده. مقامات تفصیلات پرونده عزیزه حیدرova را نگفتند. بر اساس اتهام‌های اعلان شده به کاتبه سابق بیشتر از 20 سال زندان یا جریمه کلان تهدید می‌کند. سخن درباره منزل در شهر خوجند می‌رود. مقامات آن را حاصل قلابی عزیزه حیدرova می‌دانند ولی مادرش می‌گوید آن را 2 سال پیش با پول به دست آورده‌اش در روسیه خرید. عزیزه حیدرova روز 10 ایون امسال و بعد بازداشت دادرس معروف به حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد. برنا حیدرova در صحبت پیشینش ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. در ناحیه وسه نظر شرباتов را اکثریت میشناسند. او یک مربی سگ یا کینولوگ هوسکار است. در یک سفرش به ناحیه وسه همکارم محمود جان احمدزاده با شاگرد امروزه نظر شرباتov شناس شد. این سگ زیگ نام دارد و با زیرکی و هوشیاریش نام برآورده است. فقط فرمانهای صاحبش را اجرا میکند. 2 سال پیش برای یافتن یک جسد به نجات بخشان کمک کرده است. الچه کفتر هست که برای دیوار دام را کوفتنده که خوب در بالش میگرده. ما 2 شبانه روز گفتیم فقط اگر همون سگ مخصوصی درس دادگی همون نمیبود ما مدال مخصوص با سگ دادیم که چه التفات. صاحب زیگ نظر شرباتov در دهه گلستان ناحیه وسه زندگی میکند. سال 1975 از وسه به خدمت حربی به لاتویا رفته است. در قسم حربی به او تربیت سگ‌ها را آموخته‌اند. زیگ دهمین سگ دستپرور نظر شرباتov بعد خدمت حربی است. 3 سگ انگلیسی درس دادم. خب ایدالجمور 3 تا اوچرک آلمانی درس دادم. خب باز 2 تا دیگه 3 تا دیگه باز درس دادم. زیگ 12 سال دارد و پیر شده است. مثل سالهای پیش هوشیار و چالاک نیست. از بس که یک گوشش نمیشنود زیگ دستورها را با تأخیر و به زور اجرا میکند. اینه سالش بالا کشید یا خدمت میبره. بابای نظر از زیگ نسل گرفته است و قصد دارد یک تای آن را تربیت کند. 8 بچه به دنیا آورده است. هر روز بابای نظر از حال سگ بچه ها خبر میگیرد. میگوید که زبان آنها را میداند. میگم بوشی میشینه، میگم بخیز میخیزه، میگم خوره خو میره، میگم بیار میاره. بابای نظر همه سگ‌ها را با زبان روسی تربیت کرده است. سری تیز آموختن سگ‌ها در کوتاه بیانی است. حالا کسی نیست که در واسه بابای نظر 68 ساله را با سگ‌هایش نداند. جانوری که دستیار وفادار انسان هستند و کاری را انجام می‌دهند که خود انسان‌ها کردن نمی‌توانند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه وسه. برنامه اخبار آزادی در همین جا به پایان میرسد، ولی خبر و گزارش نو و تازه را از سامانه رادیوی آزادی و در صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیگیری کنید.